Na lutuadusu ya fumu ya tete ya kizunga ya Congo Central, mbuta Dr. Gibandu Ndungidi, pa fumu ya luyalu ya kizunga, monanaka na lukutakano ya luyalu, mardi 19 septembre 2023, kuna na mosi ya masuku ya masolo ya inzo ya kisalu ya tata gouverneur. Mambo tano batubilaka kuna, lokola 1. Ndinga ya tata gouverneur ya Congo Central. 2. Kondimama ya procès verbal numéro 12 ya lukutakano ya vendredi 18 août 2023. 3. Ba dossier ya ba ministère na ba commissaires généraux ya kizunga. 4. Lutangulu ya mikanda kesonga balukano ya luyalu ya kizunga. 5. Mambo ya mutindu na mutindu. Na ina metala ndinga ya fumu ya tete ya kizunga, mbuta Dr. Gibandu Ndungidi, tubilaka mambo mingi meno anina ngemba ya nkangu, tungulu ya bainzo na kukondwa kuzitisa mtoto ya leta, pe luzitu ya kikulu na beto, na kimvwama ya Congo Central. Na ina metala kukondwa ngemba na territoire ya Kimvula, mingi na sekteri ya Lula, Lumene, diambu mesala pasi na fumu ya kizunga, kutala eti batu 10 na ivwa mekufwa, na manima ya Kindu kati na bipumbulu ya Mobondo na makesa na betu ya FARDC. Kindu mesala ti babwala mingi yo kanaka pe kodisaka nkangu na pasi. Na yao ministre intérieur ya kizunga na commissaire général ya affaires sociales melombama na kusosa banzila ya kusadisa nkangu. Luyalu ya kizunga tubilaka pe mambo ya bakuluna na site ya Kulungongo, sika bake na kumonisa nkangu pasi. Na yina metala kuzitisa ba emprise ya leta. Tata gouverneur mekandika batungulu ya bonso na balabala na kukondo kuzitisa minsiku ya luyalu, kutani na kikulu na kimvwama ya Congo Central. Awa tata gouverneur bulaka komi na meza samu na kutani na masifu ya lovu meba kama penepene ya mbanza Congo kuna na ntoto ya Angola. 2. Na yina metala procès verbal numéro 12 ya lukutakano ya le 18 septembre 2023. Na manima ya lutangu ya ndandasani ya bamambu nyonso mutindu batubilaka kuna na inwa ya tata secrétaire général ya gouvernement provincial, procès verbal yango yandimamaka na mutu nyonso. 3. Ba dossier ya ba ministère na ba commissaires généraux ya kizunga. Ministre ya kizunga ketala mambo ya économie pe commerce, monisaka na batumwa ya luyalu mutindu nkangu ya territoire ya Luozi kena kumona pasi na ntwala ya ba makesa ya bedem pe bapangi ya kimvuka ya politika NDK kena kokotisa voalangane. Diambu ya pasi ya nkaka ya kele kukondwa ya bapolisier ya kufuana samu na kutani na nkangu. Kaka kuna na Luozi mavuanga ya nkaka salamaka kati na ba étudiant ya ISP Luozi na kimvuka ONGD ADEM. Na yina metala ba école technique Tungamaka na kati ya cité ya Luozi. Na ya inyonso fumu ya tete ya kizunga melomba la ministre ya justice pe ya intérieur na kutoma landa mambwango samu na kuvutula ngemba pe tomosono
na kati ya Luozi. 2. Ministre ya Kizunga ketala mambo ya éducation, genre, famille et enfant. Na ndombolo ya fumu ya tete Kizunga, ministre ketala mambo ya éducation ya bana na Kizunga ya Congo Central, monisaka na ntwala ya batumwa ya Luyalo, mukanda ya Kisalo, kena kumonisa mabanza ya komite provincial ya EPST, samu na talu ya mbongo ya ibafweti futa na mvula ya 2023-2024. Na mabanza ya kutomisa education ya bana, komite ya EPST, kitwadi na Luyalo ya Kizunga, mebwela fioti talu ya mbongo, to 20% na ina ya tama. 3. Commissaire général ketala mambo ya PME na bisalo ya Mutindo na Mutindo. Tata commissaire général ketala mambo ya ba PME na kati ya Kizunga, yani monisaka na conseil mikanda zole ya ikimvuka ya fake kena kufundila Mutindo batsaku ya sima na ntutu ya malavu kena kukota na kimuyibi na Kizunga ya Congo Central na kukondwa kufuta paku ya Minkita. Sima yango kena kukatuka na ntoto ya Angola. Pemingi kena kukotila na dibongo ya kungu na mbanza ya boma. Nzoka Luyalo ya insi kena kupekisa yao. Samuna yao malongi ke pesama na ba officier ya police judiciaire, samuna kumanisa mukita yai zabakana na ntwala ya l'État. 4. Commissaire général ya aménagement du territoire pe habitat. Na manima ya kusala rapport ya bifulu fweti tunga samuna kulundila bima ya Mutindo na Mutindu pe programme ya kubwedila mayele na bisalo ya l'État. Bifilu 5 mendi mama. Carrière Zengwe, site Ndwizi, Songololo, kilomètre 5, Boko secteur, Peselo village. 4. Lutangulu ya mikanda kesonga balukano ya Luyalo ya Kizunga. Kintwadi bafumu nyonso ya Luyalo ya Kizunga na manima kulandakana lutango ya mikanda ya balukano mebakama na ba conseil ya ba ministre ya melombama na kuso fumu yandi sala ya yandi rapport na Mutindo balukano ya misiku kena kusalimina samu na tombokolo ya Luyalo na Kizunga. 5. Mambo ya Mutindo na Mutindo na ntwala ya kumanisa lukutakano ya Luyalo. Kilandi ya tata directeur ya cabinet ya gouverneur pesa katsangu na yena metala lukutakano ya Kisalo fwete salema mercredi 20 septembre 2023 kati na fumu ya Kizunga na bantuadisi ya ba compagnie ke sadelaka ba carrière me bakama na Congo Central. Tata commissaire général ketala ba mambo ya ITPR yandi nzoka tulaka ntemo na yai metala carrière ya Lusanga. Kubanda na 11h08, nyonso manisaka na tango ya 16h02. Matondo mingi.